di sini kakak tunang bejo abang orang nyaman nih sekali. Cuman mangai sidin di genang ada lagi juanang di esuhan tuyat anak di pingkote. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaihi ilahi ya ilahi Rabbi ya Rasul ya Rasulullah ilahi Rabbi ya Rasulullah awan ya ilahi Rabbi ya Rasul ya Rasulullah ilahi Rabbi ya Rasulullah Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Jadi bang kami ini membawakan jadi yang pertama ulun mau ucapkan ini segala puji bagi Allah dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak lupa ketinggalan. Jadi kita bersyukur ini sambertaan berkata nih hari ini kita kawa bertemuan juga kita bersyukur pastinya nang lawan Tuhan karena hari ini kita nang sehat badan sehingga di sini akawan nang berdebatan salam atau berjumpa kami mau ucapkan sebelum madihin lanjut dahulu bertepuk tangan alat tepuk tangan jadi pengulun ini membawa anak
pastinya bermadihin tahu ibu hentian. Jadi rombongan kami setiap diundang pasti bangsa lalu madihin menampilakan. Ngarannya bang kami cinta seni budaya ini nang kesenian. Jadi bang madihin ini nang tuh pastinya niat kami mengembangkan. Jadi nang kami gabung lawan nang salawatan. Lalu nang tidak lupa kami meminta doa lawan pian berataan. Mudahan bang kita pastinya berataan selalu dalam lindungan. Jua meminta doa lawan pian berataan. Mudahan kesenian pastinya bermadihinan. Ini bang selalu itu nang berkembang. Mudahan kesenian ini nang madihinan. Mudahan selalu kada ketinggalan zaman. Mudahan kesenian kada sampai hilang. Kada sampai hilang. Jadi madihin kami melanjutkan. Selamat berjumpa lawan pian berataan. Anang ada tuh di sini ulun nih mau ucapkan. Nang Tuhan nang anom atau akakaнаkan. Selamat berjumpa lawan kami bertemuan di dalam nih acara resepsi pengantinan. Jadi kita bersyukur pastinya nang lawan Tuhan. Karena hari ini kita kawa berdekatan. Lalu alhamdulillah pian diucapkan. Jadi nang tidak lupa ulun menerusakan. Sebelum matihin jauh nih berjalan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan. Banyak meminta maaf jua meminta rela. Minta halal lawan pian. Apabila ulun ada kesalahan lebih atau kurang kaina menampilkan. Bila dalam matihin kaina tuh pastinya ulun ada maulah di hati kada nyaman. Banyak minta rela maklumi ibu hentian. Karena dalam matihin ulun hanya behafalan. Kada memakai buku, kada pakai catatan. Ngapa nang tuh hari ini ada nang di hadapan. Jadi gitu langsung ulun nang marinciakan. Jadi nang lawan pian sebelum bermadihin cilai tak jauh berjalan. Ulun meminta maaf sudah mau ucapkan. Jadi nang kedua ulun hendak menerusakan. Tadi nang minta maaf sudah nang lawan pian. Jadi nang berlanjut ulun nih membawakan. Sebelum matihin lanjut sekali lagi tepuk tangan. Alat tepuk tangan. Jadi matihin ulun menerusakan. Jadi nang tidak lupa menyapa pian berataan. Anang ada bang di sini ulun mau ucapkan. Jadi nang pertama suatu kehormatan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Baik nang berduduk atau nang berdirian. Baik nang laki-laki atau nang bebinian. Baik itu nang tuha atau akakaнаkan. Baik nang bule kesaruan atau paman berjualan. Baik nang di muka pian lalu bahkan dereen. Selamat nih berjumpa hari ini bertemuan. Ulun pang permisi tak lupa mau ucapkan. Hendak nih sedikit madihin menampilkan. Jadi bang binanya kada nang kawan lawas pastinya nang seharian.
lantaran madihin ingkas mana ulun uyuh madihin ulun ampikan. Jadi ni tak lupa ulun menghimbau pulang kepada bapak ibu nang lalu roh di hadapan. Itu nang pastinya abdai kepian bermobil atau bahkan kendaraan. Ulun to hari ini langsung mau ucapakan banyak meminta rela pastinya minta maaf lawan pian nang di jalan. Apabila pas lalu terjadi kemacetan jadi nang dimaklumi kami ini beracara baik buaya di pinggir jalan. Kepada tunang lalu tak lupa kami doakan mudahan Tuhan pian selamat sampai ke tujuan. Alah ke tujuan. Jadi mendingin ulun mana rusakan tadi nang minta maaf jua tuh pastinya sudah menyapa bukan pian. Jadi ini tak lupa ulun mau ucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Nang mengundang kami pastinya nang sarumbungan rasanya sudah lawas kurang lebih setengah bulanan. Lalu alhamdulillah kami kawa mengabulkan kepada tuan rumah. Tak lupa tuh hari ini kami mendoakan mudahan tuan rumah ini sakaluargaan. Mudahan bang pian panjang umur sehat badan. Mudahan rezeki tuan rumah dilancarkan. Nang apa hajat bang sidin mudahan dikabulkan. Mudahan tuan rumah selalu dalam lindungan. Nang apa usaha sidin diberi keberkahan. Mudahan tuan rumah pastinya nih berdoa kita sabarataan dimana sidin begana asal lalu salamatan. Lalu kita berdoa hari ini tak kumpulan mudahan acara ini itu dilancarkan. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Allah keberkahan. Jadi madihin ulun mana rasakan jadi nang tidak lupa ulun ni mau ucapakan. Padahal ni bang ulun kada nyaman menghimbau pian. Jadi bang sedikit amang Idris tadi bebasan kepada tuan rumah ujar nang maundang. Saumpama pian ada jer kipas angin di rumah nang beisian. Kayak bujur kami hari ini kahumapan. Padahal beta tagih cilai ulun kada nyaman. Cuman cilai bang ulun ini nang sudah panas karena kawa merasakan. Tapi nang jelasnya tetap terima kasih kami mau ucapkan. Untung juga tempat kami pian ada menyediakan. Walaupun bangku duduk abangku nang sekolahan tapi nang kada papa itu bang tuh pastinya kami sarumbungan. Ini terima kasih banyak Pak Ailawan sampian. Jadi nang tidak lupa kami melanjutkan menyapa buhan pian pulang nih sabarataan. Ampuluh di muka ada paman berjualan rasanya manlih kita rancak benar betemuan. Setiap bang kami orang ada mau undang cuman daerah negara pasti nang lawan pian elih paman betemuan. Jadi nang lawan paman tak lupa kami doakan 60 hari ini manai kita betemuan. Mudahan bang paman panjang umur sehat badan. Mudahan rezeki pian manai dilancarkan. Nang usaha pian diberi keberkahan. Mudahan bang pian selalu dalam lindungan. Jua nang lawan ini nang mangutikakan nak nang
ada di tangan. Nang sidin berdua nang sambil bepandiran. Oi nek to hari ini ulun ni mangiau pian kepada ngitu nini pulang kami doakan. Mudah bang ini selalu nang pastinya niai nang sehat badan. Mudah bang pian selalu dalam lindungan di mana pian bagena selalu salamatan. Jadi ini tuh ulun mana rasakan kepada ngitu acil nang bebeju hirang. Nang bang ulun lihat kaning kake kenalan binanya bang pastinya mangai sudah belekian. Jadi nang lawan acil hari ini nang patok habang bilang nang bagus warnanya kaping-pingan. Jadi nang lawan acil ulun ni menyapa pian mudahan cilai pian panjang umur sehat badan pastinya nang hari-hari. Mudahan tambah bungas cilai nang tiap hari sehingga makin hari pian tambah disayang lagi sehingga lagi biar kada sampai berbini dalam bebini. Jadi matiin ulun mana rusakan. Jadi nang tidak lupa menyapa lawan sampian. Kita bang bersyukur acilai saberataan karena bang hari ini kita nang bertemuan. Jadi bang sedikit ulun tangalih bemadihin behiring kaki wacilai beheno jua kakanan. Karena letak kami di sini bemadihinan taje bang andaknya pada buhan pian makanan. Tapi kada papa asal kau melihat bertemuan lawan pian. Jadi nang tidak lupa ulun langsung menyapa lawan kakak nang dikiri nang tadi mangamira pian ampah kasini. Bila mangamira akai nang hari ini bila hendak to sampian kaina mampus di IG. Jadi IG ulun akai na to pang ditik nah ulun namat dehe. Jadi IG ulun kai seniman negara itu nang dinamai atau hendak nyaman cari aja pian itu pang namanya akai madihin NF cari hajat tuh di IG. Insya Allah kai timbul IG ulun pari gede. Jadi nang lawan pian nang ada tuh di sini kakak tuh nang bejo abang orang nyaman nih sekali. Cuman mangai sidin di genang ada lagi jua nang di esuhan tuh yat anak di pingkote. Jadi nang lawan kakak nang anak mangote mudahan anak pian sehat setiap hari. Mudahan anak pian selalu dilindungi. Mudahan kainya sukses di masa depan kaina tuh menanti alaman nanti. Jadi matiin niai ulun lanjuti kami nang bematihin ini nang pertama kali. Jadi ulun menyapa acil nang hanyar datang nang anak laki-laki nang bebeju hirang cilai coba ampah kasini. Jadi sidin itu nang laki paman wasi cilai di kampung ulun lalu hari-hari. Jadi nang laki sidin ulun taguruan sapa bila cilai betemuan kami nang hari-hari. Mana laki pian tadi ada lokasi ni ujar tuh nang laki cilai kada hakun kasini. Jadi ngitu sidin bujur nang itu laki cilai nang betukar wasi asal gawian halal cilai tang disyukuri. Jadi lawan pian hari ini ulun padahi bila anak sudah kenal inya nang bisa berdiri. Kawa ai paman wasi cilai pulang mahalose alah mahalose
tidak lupa paman ulun lanjut kepada bapak ibu itu nang ada di sini. Ulun nang bematihin ngapa ulun malihat langsung ulun marinci bila tak salah sambet pak ai pang dimaafi. Jadi nang lawan pian ulun langsung menyapa bapak-bapak nang di sini. Baik paman nang betape pian nang hari ini nang maatur jalan kada usah bersembunyi sakader lawan pian menyapa tukang pasti. Jadi nang lawan bapak nang pian besapato nang bebejo habang betik nang pinarape nang sidinta koreng emangai ampah kasine. Jadi nang lawan pian ulun nang mau cape pinanya pian jauh tulak kasini manunte karena ulun lihat buhan tuh di sini kadede kaya pian hari ini ulun tingawe awak pian pina kenal potongan bapak TNE. Jadi nang lawan pian pina gagah hari ini saku nang bini 5 masih sanggup maongkosi alam ongkosi. Jadi matiin tak ai ulun lanjutkan kepada buhan pian di sini sabarataan nang pian tu taja kasini tulak saruan. Jadi nang tidak lupa kami mendoakan mudahan pian boleh berataan salamatan. Jadi ulun berlanjut pulang membawa akan kepada paman-paman di muka pian laluan. Mudahan buhan pian selalu dalam lindungan. Jadi nang lawan acel nang bebeju habang tadi nang anak pian cilai ulun malihat menguap kalau luasan pinanya inya mengantuk cilai diingkot di tangan. Jadi nang lawan pian ulun ni memadahakan bila inya mengantuk lamun kawa diguringakan. Jua bila inya cilai tadi menguap ulun tingau kaluasan itu lamunnya kawa ditukup lawan tangan supaya ujar cilai kada dibuati saitan. Lasai saitan jadi matiin ulun mana rasakan. Jadi nang lawan kae tisu ada di tangan kayai mulai tadi ulun hendak menghimbauakan cuman tota belum lagi ulun menyambetakan pian maandak tisu kayai kajejeuhan banyak terima kasih kailah lawan sampian. Mudahan bangkae panjang umur sehat badan di mana pian bagana selalu dalam lindungan dalam lindungan Jadi paman pancok lalu di hadapan bilang nyaman benar ulun kacar lawan pian jakanya tuan rumah paham manukarakan amun nyapang paai ulun tadi pang jua lawan sidin tumang awai jelas nang bematihin kita sampai di sini kira bang ampian. Jadi nang tuan rumah sakadar memadahakan bukan ulun betat tagi hari ini lawan sampian. Adakah tuh di rumah isbetuk beisian manai mulai tadi kami ngini pangis kadede disadiakan kami paham aja mungkin nang tuan rumah cilai sapalih auran cuman ada kalau warga jakanya dipikirkan sambil juga kami nih menyapa pian. Jadi nang lawan acil nang bebeju hilang bila nyata kureheng kada usah ditahan-tahan. Jadi gitu sidin mangai nasi itu di tangan
jadi nang ulun lihat nasinya kabeh benyakan jadi nang lawan acil ulun ni menyapa pian cilai bematihin kita hanya bergaya ulun menghibur pian bila tak salah kata di hati kada nyaman acil bebeju biru pinanya hendak pulihkan pinanya le takutan mangakidin tak sambeti cilai tu sakadar ulun bergaya hari ini lalu nang tidak lupa matihin ulun lanjuti paman nang di muka kurehing arus nang ini pinanya ini paman bahagia tiap hari jadi nang lawan paman kami doakan hari ini mudahan pian kuat paman lah hari-hari mudahan jua pian adil lancarkan rajaki mudahan bini pian betianan bulan ini jadi matihin kami nang malanjuti kepada ngini acil selamat nih laluan mudahan pian boleh cilai nang di hadapan inya bang lalu pina cilai tatawaan wajar haja bang pinanya hanya dikawinakan bila inya kada kawin berarti masih pacaran jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan kenapa buhan kita mengangkat kipas surangan mana bang kipasnya yuai genal pada ikam jadi nang lawan wahyu banyak terima kasih aku mau ucapakan jua lawan paman apian lalu di jalan mudahan to sempian asal lalu salamatan kaidai terima kasih ulun lawan sampian ini nang pastinya bila nang gemadihin ulun cilai tu berucap bisa jua talimpat minta rela beretaan maklum nang bemadihin ada pakai catatan jadi nang lawan acil nang tian hanya bulikan mudahan cilai pian asal lalu salamatan bila pian berjalan kada usah belalajuan kada jua cilai ulun ini menyasah pian nang jelasnya ulun sangat kang bersyukur cilai alhamdulillah itu lawan sampian jadi tadi abang nang kacamata tadi manjulung ini islawan itu kami apa ay nang sarumbungan banyak terima kasih abang lah lawan sampian inya nang kacamata nang to dasar tampan jadi nang lawan abang kami ini sekali lagi mau ucapakan mungkin nih bang istil sudah disediakan cuman cangkirnya belum kayak ngapa mau minum pulang jadi nang lawan pian ulur mau ucapakan ini terima kasih sekali lagi lawan pian bilanya sudah cangkir ada maatarakan pikir matihin hendak gulang bersatop juga hendak bertahan jadi nang tidak lupa ulun melanjutkan sebelum matihin lanjut manai bertepuk tangan bertepuk tangan jadi matihin ulun mana rasakan cilai kita bergaya tampolo betemuan jadi nang lawan pian ulun langsung berlanjut di sini membawa akan 60 hari ini kita nang tak kumpulan kepada tu pengantin nenang di palaminan jangan kada ingat buhan pian mendoa akan nah ulun bang hari ini doa memimpin pian bila ulun berdoa berataan diaminakan
mudahan pangantin nang di palaminan inya nang panjang umur selalu sehat badan mudahan pangantin hajat dikabulkan mudahan pangantin rezeki dilancarkan ngapa usaha inya diberi keberkahan mudahan pangantin itu ruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pangantin itu pang menjadi keluarga sakinah dan juga tuh mawaddah dan juga tuh warahmah kita mendoakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan mudahan pangantin selalu salamatan mudahan pangnang laki juga dikuatakan sehingga pangnang bini lakas nang beisian